Mataksi ki Khun ki Hajar jong Hima Langrin ke wan tu yang puk syaki ACDC nan benta bandawa penhir khet yos im nong tei sing sim jong ke Hima la pangkadu begini Khun ki Hajar ke wan tu kaman syua skong se bandawa penhir khet yos im nong tei hanrei kam sim mapoi ai nak dawa bu skong se komla ban ai ka rai kum jum ta ski rai i bagi angkat kirama plakat kini ki Khun ki Hajar kan thai bat sim rang ke wan tu hanrei ga sya khang no Khadc yang Council kat bagadang tu bandung sekolah yang Council kali kebasyar klaim tangkas gi. Kum ta. Ska pa dak paburong ina bromar keliang iwan hangne dak kabal dak basut kebasan pantas ngeu ila kajong kahok kajongi. Beli benta ya kaget lang man laj. Kano kajing keluar nane kajing hang kali hangne serupa piludi. Lem tumta la barok kita kinsok ane surok. Kane ka surok menta. Kalong kajing dunong ya kemepan ipai ba. Ka gerpar ka konsil Plina ya kaget, nya pelu jengmut, nya mir jengmut, apa ka kampain jong ka konsil. Wan man kali. Li kaget. Dak ka babulom di gerpar ka konsil. Lekoi long balakoi, pan peli kaget. Kelang mangi, ikon ki Hajar jong ka Hima Langrin. Minyo penekran matpi hangne apa. Lem tumta kan warra kajulu nong ek bayat ek bakane ke surok nitip sai bakane ka bayang mangi matakam dai ka kompon ka konsil kajingwan kajongi kalong per ka konsil pli kaget ngine ker marpi hang tiapo dak baburam pli kaget ke jongpe nong tei wen no wen no wen no wen no KCDC 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 IME election IME election IME election IME election ni dan kam KCDC
kasih ke masyarakat kita kasih. Kum tak. Gapa dak kaburong ina bromar keliang iwan hangne dak basut ke basan pan pasngeu ila ka jong ka hok ka jongi beli minta ya kaget lang man lai kano ka jing keluar ane ka jing hang kali hangne serupa piludi lem tunta la barok ke ba kin syok ane surok kane ka surok mata kan long ka jing long ya ke pan ipai ba ka gerpat ka konsil beli na ya kaget nya pelu jengmut nya mir jengmut apa ka kampain jong ka konsil Wan kan kali. Li kaget. Dak ka babulong digerpat ka konsil. Lenoi long balakloi pan pli kaget. Kelang bangi ikon ke Hajar joka Hima Langrin. Minyo penekran batpi hangne apa. Lem tumta kan warra ka jununong ek bayat ek ba kane ka surok. Nitip sai bakane ka bayang mangi mata kam dai ka kompon juga konsil. Kajingwan kajongi kelang ber ka konsil. Pli kaget mini kran batpi hang ti apa. Dak baburam pli kaget ke jongpe. Long say go go long say go go long say go go when no when no when no when no KCDC 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 ayangi 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 ni dawa ni dawa ni dawa ni dawa ayangi Insya hangne tak ada ko pinmi banai ka jubah ka jongi kata kare ka support bangi pa tu ikon ke Hajar joka Hima ya ka isi hang dia bo ikon ngau pandawai ko hok ka jongi ngiwan hangne ban penjot ya kitiar ki mata joka konsil ida broma ka konsil kamati ka kane ka building hangne ka compound hangne kamdai joka konsil hari kadelang jong baro ikon ke Hajar joka beri unyu terap kane kamati lang jongi lang baro tengiwan hangne ka suka sai iwan ka pisrali persngau ka hok persngau ka jindon kam ka jongi ku bukun Hajar joka Hima de abang idon hangne menta kada ada ka konsil ka parti ka get yang hangne yang nak bajai jai min persngau ka hok ka jongi nya dawa nya perta hendrai ngim dai perkata nya ki polis dari ya kaget ka konsil ngimwan hangne penekun berki polis ngimwan hangne penjot ya kitir ki mata jongi bagadai katir juga konsil kamut ba kadai katir ka jongi de ngin menteng pis hangne ngin menteng order hangne ngimlong chet kada ingin abai tak ada ba ka konsil kan pri kaget baro ukun Hajar joka Hima unyo benrung hapo ka kampus juga konsil ngin yang nak bajai jai ngin perta ka jilja ka jindon kam ka jongi dak bajai jai